itutuloy kayo. Karambakan, iti kiniimbag ni Apo Diyos sa kijag kayo. Kat maragsakan na po na iti, inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Iti araramidan ni Diyos kada tayo. And mayayatan na po na iti panangagas ni Apo Diyos kada tayo aming tatang. Praise God. So di ba ginadala ito yung tatang at may papan nukasano iti agbiag. Iti isang sangayan ang panagbiag. So mangrugi tayo iti libro, iti Romans chapter 4, verse 17. Una na dito ay, as it is written, I have made thee. So we're talking about Abraham, a father of many nations. Before him, whom he believed, even God, who quickeneth the dead. So ni Abraham kat namati kunay, at i Diyos kat mabalin na apagungaran iti aday. And calleth those things which be not as though they were. So underline that. And calleth those things which be not as though they were. So ni Abraham, iti Diyos kat inawagan na, dagiti banbanag na awan, kat napatawad ka. Inayaban na dagiti banbanag na awan, kat napaadada. Makita tayo dito ani Abraham kat namati unan, at i Diyos kat patakudin na, dagiti banbanag na uray na awan, iti makita ang pagilasinan, iti kadawian na kasasaad, kat mapatawad ka. Namati unay Abraham, saan nga pulos na nagbuadbuay iti kariti Diyos, kat namati unay, nga uray na awan, iti makita, nga pagilasinan, iti daytoy nga physical na tinapudno, kat namati lang tangan, anya iti kariti Diyos, iti gana, kat mapasama. May ipatungpal iti amin nga iti Diyos uray na awan iti makita nga pagilasinan iti daytoy nga physical nga kinapudno. So ni Abraham kung saan nga nagpurwa iti Diyos namati unay. So kapsat ganyan. Anda ka diti kaya mo agungkudan ngam saan man anak kapapati ang abunod mo. Ngam iti Diyos amin abanag ket mabalik. Ket magunod mo babatan iti pamati. Ti Diyos ket inkabil na iti tarigagay dito'y puso kayo. Inkabil na iti tarigagay dita puso. Kaya kung agtalad ka kinkwana, agdipendar ka iti kinaimbag na, kinumanginanama ka iti kinapudno, iti sa una manginanama ka iti kinapudno, kadagiti ka rin na, di tamatan nga ipatungpal na iti amin at tarigagay ta puso. Kaya kung na iti libro, iti Proverbs chapter 4 verse 18, the path of the righteous gets brighter and brighter. Iti dalan iti nalintag lumawag lumawag. Iti agbyag iti nasalpuan nga panagbyag. So adat na iti Kristo mabalinang iti agbyag iti nasalpuan nga panagbyag. So kuna na iti agbyag iti nasalpuan nga panagbyag kat sumayaat sumayaat. Kahit na sa uwan, saan mo pa'y nakita iti nasaysayaan ang mapasamak iti masakbayan iti biyag mo. So adda iti agurupuray anay iti imbag iti masakbayan. So tata, daytoy nga imbaga iti Diyos na sumayaat iti biyag iti agkamakalag kenkwana. So na sayaat tata, expectaran nga inton damdama sumaysayaat manan. Inton bigat sumaysayaat manan. Nuna sayaat at tangalawas, inton sumagun mga bulan nasaysayaat manan. Kat inton sumagun mga tawan na inimbag manan. Kat kunay iti Diyos ibanag na amin nga naimbag iti biyag iti. As kunay Romans chapter 8 verse 28 nga ibanag ni Apo Diyos amin nga naimbag iti biyag iti. Dahil tayo iti kari iti Diyos nga adaan tayo iti kalintigan nga manggunod. Kanagiti nga kari iti Diyos. Dahil tayo iwagas nung kasano kung agbyag iti na isang sangayan ka panagbyag, diyan pa nagdipendar mo kini Apo Diyos na saan ka nagdipendar iti kabagalang mo, di ka nagdipendar ka lang iti kabagalang ni Apo Isus. Diyan ang pasan na naramidan ni Apo Isus na ipaayon ti amin na kasapunan tayo, kan adaan tayo ti kalintigan namang gunod, pamalan iti panamati tayo, kung natin man aklunan iti na namin, aklunan iti saong, aklunan na iti amin in bagang kanya, nga iti plano kanya kat nag-imbag, kan awan iti siya, sino man na makalapad, iti nagpintas nga plano iti biyag ko, anyaman iti aramidan iti kapuso, anyaman nga modus iti rani, uno, taktika iti kapuso, nga mangpalas, nga mangdadal kanya, kung namang italman kanya, Apo Diyos ang talaga iti saong, saan ang nagtalag iti, iti nga sistema iti kalubo, saan ang agbasar iti talag iti makita, uno saan ang agdimendar ka iti barbanag na makita, nung di ka agdimendar, no anyan inbagam, manipon iti saong, inbagam nga napintas, ti pagbanagan iti masakbayan iti biyag ko, unang Apo Diyos na naimbag, iti sumarunong nga mapasamak iti biyag ko. Dahil iti nga trahedya tattakas ang samot, at saan nga iso ti mangitalmad kanya, Apo Diyos nagtalagak ka. Iti wagas nga pasanok ko agbyag iti nasantuan nga panagbyag, iti nisansangayan nga panagbyag, kat jay panagtalag mo, kini Apo Diyos.
Diya panangibagam, panangideklaram na unang when ako ang tinanggarap ti kinapudno dahil iti kasaom. Umananwa iti saom. Dahil ito'y tinaisang sangayan. Na iti kabusol saan na kaya nga dadahilan. Dahil ito'y nga sakit kat saan nga talinalad kanya. Ako Diyos ti karim kanya kat pumintas na pumintas. So awagat Apo Diyos dahil kakakaring. May iso ti may parangarang. Iti intiro morbiyag ko. So agyaman at kinka Apo Diyos. Iti unos iti biyag ko. Iti sumarunupay nga biyag ko Apo Diyos. Agyaman at kalagitin bagang kanya. Iti plano. Apo agyaman at nasaan na kayong kabil iti lubong. Takto baybayan na. Apo Diyos yung sakit mo. Iyaman nga masakula. Agyaman at adda iti puso. Kumamangtag kanya kayat. Iso kumamalinan ka Apo Diyos na tanayang ayatan. Kimamalinan ayatan. Nagiti kakabsat kinuray. Pay nagiti kagararamid kanya. Timati, kat mabalin ko pa yung ikararag, nagiti manginagdadalas kanya, gaputa agdana ako Diyos, nanantag kanya, kaya malibog ka rin iti sa ako at talaga kanahalan. Kat amon, dahil tanga sa uti Diyos, kami nakapulos ka, kuna na John chapter 6, verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kat dahil tayo spirit uti Diyos na nagtalilad ka, isun ti mangidaldalan ka, kat saan ang naging kayat mo iti masunod, nudi ka dyan spirit uti Diyos, inaklon mo, kaputa inawat mo, di tama ito nagbibiyag kay tinasang-sangbihan ka panagbiag. Hamo at kaya marami dahil tinayang ibubod mo. Itilang wagas mo kasano nga maraming mo itinaimbag. Kat babaten di panamating na adakin ka ni Apo Isus. Nagpintas iti mensahe iti kanta ni Apo Isus. At tuk-tuk-tuk iti ruangan. Iti libro iti Revelation chapter 3 verse 20. Nakasulat na ita. Gusto na ita nakanta ni Freddy Aguilar. Umanamo nga tukunay ita ni Apo Isus. Kat at tuk-tuk-tuk iti ruangan iti pusang. Kat tulong katang iti ruangan iti pusang umunag isunang. At talinagtin ka, kat mabalinang itagbaldigi, mabalinang itagbiag, itinisang sangayan nga panagbiag. Di dyan lang itiwagas, no kasano nga maadaan ka pa itiwaw, kinbisin ka nagiti sa unya Apo Diyos, mabalinang agaramit itinimbag, mabalinang itagbiag, itinasalpan, agbiag, itinalintag nga panagbiag, takno, lumawag itibiyag mo, sumayat, itibiyag mo, at babalan, itipanamatin, nga adda ni Apo Isus king ka, kat bawal pa ni Apo Isus king ka, una lang, tuk-tuk, itiruangan itikusong, kat tukatam, pastor kam ni Apo Jesus. Adda ni Apo Isus na tagtarigagayan na nagtalingan. Itibiyag mo na iso itimangtagkin ka. Iti na isang sangayan na baldigi na kankanayon itibiyag mo. Amen? Amen? So wala na, and call it those things which be not as though they were. So iti Diyos, inawagan na dagiti banbanag na awan kat napatawad ka. Inawagan na dagiti banbanag na awan kat napaadda na. Ipaspasin mo daag na dito ano agsakit ka, kat saan mo naawagan ti adda, nudi kat awagan iti awan. Kas pangaligan, agsakit ka, kat saan mo ako na agsaksakita, hindi ito agsakit ka ng garuday. Nudi kat awagan iti awan, ako nang maagasanak. Umay ka nga pa nakagas, maagasanak. So naawan iti kwartam, kat saan mo ako nang awan iti kwarta, nudi kat ko nang maaday iti kwarta. Alami, gununong, iti kare iti Diyos, iti imbaga iti Diyos. Mas manamong ka, di ibagbaga iti Diyos, na saan iti ibagbaga, dahil ito'y physical na kinapagno. Awan ti pagsapula, awan ti trabaho, awan ti kwarta. Ngam, imbaga iti Diyos, umay kikat iti kinaglaprapusan, so kunang adda ti kwarta. So, no adda ti problema, kat awan iti makita mapamuspusan. Kat saan mo ako nang awan iti pamuspusan, no di kat kunang adda iti pamuspusan. Maadda iti pamuspusan. So nagdagat ti dead end, kat awan iti makita badalan, kat saan mo ako nang awan ti dalan, at dagtang dagit kabusong patayin na kung mataya ko, saan, nudigat ko nang maadda iti dalan. Awan iti trabaho, kat saan mo ako nang awan iti trabaho, nudigat ko nang maadda iti trabaho. So, addaan kan iti kalindigan, namang gunod, kadagit iti Diyos. Then yun na ito, ni Abraham, 99 iti taon na, nga addaan iti kari iti Diyos, ama addaan iti anak. Katrimuan, iti tuldana, wala iti pagtagan na iti rabi, awanan iti anak. 99 iti taon na. Ngam saan na nga inaklon, awan ti mabalinan ng maramidan. Saan na nga inaklon nga ni Sarah, 90 na iti taon ni Sarah, ngam saan na nga inaklon, nga nisnakayan ti anakan ni Sarah. So saan na nga inaklon, iti pagpagan ti doktor. Nung di kiti inaklon, nalatati ko na ti Diyos. Nga ko na, maada iti anak ko, maada anak ti anak. 99 iti taon na. Iti kadawian na kasasara. Kung natin, doktor, agbanbanod ka lang nitanong na naman. Ngayon ko na lang, imbagat ni Diyos, madahanak na lang, agbalina, nga ama iti ato na siya. So, magbag na iti nabi, naglikusan natin balay na, kung na lang, madahanak ni anak. Siguro, iti bangkit kita na normal lang na tao, ada kulturang narita. Nang, isunak at naman, unay,
iti imbaga iti Diyos. Kung iti Diyos madaan ka na, agbalin ka, na amay iti adong na siya. So, 99 na, iti tawan na, 19, iti sa tawan ni Sarah, yun ang madaan ka na. Kaya amo yung tinapasarap. Intultuloy na latanga, indiklara, iti inkari iti Diyos. Amo yung inkari iti Diyos ka na agbyag tayo iti nasayaan na panagbyag, agbyag tayo iti nasalunag na panagbyag, kadkadwa tayo iti apo, iti unos na panagbyag tayo, buy-buyaw tayo iti nasayaan iti apo, kaya kuna ni Abraham, iti kari iti Diyos, madanak na anak, so kuna na madanak, kamong, iti sumarunong matawin, iti bisa nga gasutan iti tawan na, nayutiwan man tayo iti tawan ni Sarah, damang tayo nga naadaan iti anak. Si pagkakin ka, no anya iti awan kin ka, kat mabalin mo, na awagan, ayaban, no umaykin ka, iti kari iti Diyos. Mabalin mo nga awagan, no kunang umay ka, akari iti Diyos. Kas pangaligan, agsaksakin ka, no kunang umay ka, apan nakakas. Isurong pala tayo, katamuan yun, manipod iti sa iti Diyos. The first Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. So nagbalin tayo nga baro nga parso. Amo yung tinagbalin nga baro nga parso, kad Espiritu tayo. Kat kuna na, iti tao ko ti Espiritu nga daan iti kararuan agtaan iti dito nga physical nga bagi. Kas kuna na yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God, please sanctify you holy, and I pray God that your Holy Spirit, soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So man is a spirit, he possesses a soul, and live in a physical body. So manimo dininawat mo ni Apo Jesus kasamo kin mangisalakan mo. Amin. Nga kasapulang amay pay ti biag ket adan ditoy espiritu. Na ipahayon dito ti panakaisalakan, panakaagas, waya-waya, bendisyon, amin nakasapulang. Kaguna na Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So ibagbaga na dito'y na amin nga bendisyon nga na espiritual, kat abda na amin kin Kristo. At gapot ay inawat mo ni Kristo, ano ba na kayo pinangawat ni Kristo? Amen. So gapot ay inawat mo ni Kristo, adan dito espiritu. Kat adan dito, amin nga na espiritual nga bendisyon, adan na amin kin Kristo, kat gapot inawat mo ni Kristo, adan mo kin ka amin nga na espiritual nga bendisyon. So tata, adan dito'y amin nakasapulang mamaypay ti Diyan. Nga maamay nga kasapulang pa'y nangaawagan, maumay ka, kat adakin kan. When tagbibiyag ka pa lang, iti physical na kinapudno, kaya iti spiritual na kinapudno. So tandaanan nyo, iti tao kat espiritu, nga daan iti kararwa, nga daan iti nga physical na bagay, na ibukbuk iti espiritu, iti amin na kasapulang. Ngayon iti kararwa, miso na iti panunod mo, iti pagayatam, katataong, kinasyasinong, kinkastaman, iti konsensya. So na iti espiritu, iti kararwa. So iti panunod mo, masapon nga mapabalo, nga kanayon iti sa iti Diyos, taklo uman namong, no anya iti inbukbukan ni Apo Diyos dito na espiritual nga biyag mo. So adda dito yan. So kata, dito physical nga bagay, ang saksakit. Kasalugurot tata nga maagasan dito nga physical nga bagay, saan nga doktor di magagas. Instrumento ni Apo Diyos nagiti doktor, ngamno dito panunod mo saan mo man namong. Amot lang nga maagasan, manakdaw, tatimang panigsala ang iti, dito nga physical nga bagay, dito panunod. So masapon na iti panunod, gunuod na di pa nakaagas na dan ng espiritu. Nga unang, kung iti panunod mo, umay ka nga pa nakaagas. Katapong di pa nakaagas, dumalan iti panunod mo. Dumalan dito karakulang, amen? Mahuwatan iti magbaga. So, dumalan dito karakulang, iti mapunang nga pa nakaagas, nga mapan iti dito nga physical nga bagi. So, tatanda iti panunod mo kung saan na ay bunudan. Iti pa nakaagas na dito espiritu, lagi physical na bagay at talinaad kasi sa sakit. Uri man mga doktor, di pa panang, doon iti panunod mo kung saan nga umang namong at dagtuyin di pa nakaagas, at dalat ta dito iti sakit, at dalat ta dito iti rima, at dalat ta dito iti haibat, at dalat ta dito iti lunod. Nga ba, ito espiritu na ikat amin ang nalunod. Dakabsak amin ang nalunod, manipo dinawat mo ni Kristo. At dakin ka di pa nakaagas, at dakin ka di bendisyon, at laplapusan ang bendisyon, kin amin nakasapulang mamaypay tiga. So in-encourage ko, at din-agaw tayo iso ni Diyos. Tapno dito yung manamong tayo kanayon, dyan na espiritual na panagbiag tayo, no anya itinampasan nga ibugbog na Apo Diyos yung espiritu at awagan niyo. Ayaban tayo. Ayaban, at iso nila parangarang iti physical nga biyag mo. So ang bibiyag ka pa lang iti physical. Dahil iti physical na bagi, dahil kita nyo tatakan niya, saan nga dito yung pudpudlo nga siya. Dahil ito iti balay, iti espiritu, iti kararwa. So, kanyo nga makita, iti pudpudlo nga siya. Nga makita yun to. Ito nakikita tayo. Medyo sa marunong nga biyag. So, dahil iti mamunang nga espiritu tayo.
diya kararwa tayo, nagturong, iti mauna, na destinasyon tayo. Nang habang nagbibiyag tayo, palang iti physical, masakol nga dahil panunot mo at gunuodin na, diyan ka dito yung bendisyon. Ngamin ha, na may parangarang iti amin nga bendisyon, iti dahil nga physical nga biyag mo, no, dahil panunot mo at saan na nga gunuodin. Wala ka so agay layaw ka, agim-gimo ka, when naisalakan ka, when mabangkay dyan langit, no, at talinahan kasi sa sakit iti baging, no saan mo maawagan, diya pa nakaagas, na adan dito espiritu. So, among dahil kararwa, dahil panunot yun, iso dahil iti kalasugan, iti bendisyon. Isu kapag trabaho iti panunot mo na umanamong iti bagbaga iti sao iti Dios na isu iti dumalanan dagiti bendisyon na may parangaran iti daytoy nga physical nga bagi. Mauwatan niyo bagbaga. Praise God. Amen. So, naabot tayo ko dito mauwatan tayo. So saan tayo numadikado? So adda no awan iti kwarta iti physical nga bagi. Unang umay ka kwarta. Umay ka nga kinawadwan. Umay ka nga kinaglam na pustahan. Naon iti makita nga pumuspusan nga dati problema, naon iti makita nga pumuspusan nga umay ka, pumuspusan. So ay ma'am, awagan, ibagang nga, umay ka. Awagan, ada diti espiritu, umay ka. May parangalan, iti dito nga physical, nga bagay. So naon iti trabaho, kagkunang umay ka, trabaho. Kagmadaman na iti trabaho, kaya mo iti nasaysayahan ng trabaho, kagkunang umay ka, promotion. Saan ka nga tatang awagang, no anya dyan alpasan na yung pahay, ti Diyos ka, i-claim mo. Saan mo nga buy-buyalan latan? Kaya rigam na nga, dati kwartang may jebak ko, at dati ang mukha kasta ka nagabak na natatao. Nabanag kami na minsan, hindi ba isang restaurant, baka ginamot gayam jay, ako na nga Damway Station ko naman. Bagay nagagapan ng kape, di tayo makagatang ti sabenta, di tayo makagatang ti bado na. Di na kaya mudag, di ko sunod niya nga lumalot. So, inikan na tinabaho ang kape. So, tinaramid na, diya sa gasot nga kwarta na, iso ti sinindihan na nga nang papulot diya kape na, at sa nagula ng sidao. Iso nga mas daw na kita tao, ni hanan samad nga mo, at kwarta na, apahan ng haan nga, apan mga withdraw, ay hatang na ti bado na. Kas jay, iti kayarigan na, kas jay, pinagbiag tayo. Kas jay, naging kita, nagagano ti kwarta nga. May nakakagwidro, kagala ka iti, ikatang mo tibagam. So, at kataray di parang na dito, baka na siguro nga ang mga mangwidro dyan wala na. So, kas jay kanya tayo. No, hamo nga awagan, dyan bendisyon at dalit espiritu, kahit nasa saan mo nga mo withdrawin iti kwartam. So, agmong dapat nga withdrawin iti kwartam. Kag iso iti may parangalang, iti physical, nga biyag mo. So, itulbok dito dahil di panunod mo. Iso mo na ti Diyos, lifetime process. Iti pa nang paparo, iti mauna nga panunod tayo. Umanamon tayo, iti na espiritual nga biyag tayo. So, nagpasan, ti Diyos intad na, inmainan, iti amin na kasapulan tayo, may bahay ti biyag. So, adaan tayo, iti kalindagan, amang ayam, na isu, iti may parangalang, iti biyag tayo. Verse 18, who against hope, believe in hope. Who against hope, believe in hope. Praise God. So ni Abraham, kat namati unay, na adda iti nanama, uray no awan iti makita ang Panginoon. Namati unay, na adda iti nanama, uray saan, malay makapsat niya kahit kumasawan. Na ni Abraham, namati unay ni Abraham, siputan niyo ang naunag dito medyo naunag dito, masakong na makalay yung kapsat. Ni Abraham, kat namati unay, na adda iti nanama, uray saan na nakapapati. Mamati unay, nga adda iti nanama, uray saan nga inanama. So, makita tayo dito iti duwa, akita, iti kinapundo. Umuna, adda iti inanama, iti kadawian at kasasaan, nga iso iti physical at kinapundo. Kaya kastamat nga adda iti inanama, manipod iti sao iti Diyos, nga iso iti espirituan at kinapundo. So, I submit to you the hope that you get from the Word of God. And that is a supernatural truth. So Abraham hoped against hope that he might become the father of many nations. According to that which was spoken, so shall thy seed be. So God spoke a word to Abraham. And obviously what he said, there was no hope for that to happen in the natural. So Abraham says, I am gonna go against the natural hope with the hope that comes from what he said. I am gonna go against the natural hope with the hope
that comes from what the Word of God said. So mo dahito nagpatag kada tayo ang Kristiyano. When you get your hope from the Word of God, then provides hope that you can use against the hope that is in this world. But if you don't get your hope from the Word of God, you will be subject to the hope that is in this world. Ibagatin ka at isistema rito yung lubong ket madadaan. Ngam nugon unang itinanama manipod iti sa uti Diyos, saan ka apulos ang madadaan. So saan ko nga gununan itinanama manipod iti sistema iti lubong? Saan ko nga gununan itinanama manipod iti rason na iti lubong? Saan ko nga gununan itinanama manipod iti natakwan nga kapanunutan wenno iti bukod ko ang kabalan iti mabalinan nga araminan no di kat gununan itinanama manipod iti sao iti Diyos. Amuyo ka baksa. Adu dagiti saan nga makaawat iti dayto. Isut gapuna nga manginanama dalaan kadagiti banbanag nga makita. Ngayon po na ni Apostol Pablo i libro in 1 Corinthians chapter 15 verse 19, if in this life only we have hope in Christ, di ba matulog kayo? We are most miserable. Agbanag na datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tao. Siputan niyo kakabsa. No iti daytoy lang agdamang abiyag iti pananginanama tayo kini Kristo. Agbanag ada tayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tao. So isaludson itinanama mo kani iti daytoy nga agdamang abiyag. Uno itinanama mo kutwan niya ti kuna iti sa Diyos. Amen? Praise God. So manginanama tayo lang niya ti pagbagay iti Diyos kada tayo. Amen? Praise God. So iti Diyos ket nagimbang. Iti plano iti Diyos kada tayo ket nagimbang. So kaya iti Diyos na may panangarap iti kinaimbang iti Diyos kada tayo. So mamadya na dati yung amin ito tap na appreciaran iti kinaimbang iti Diyos. So focus tayo dito nga ibagbaga iti Diyos. Amo yung aramatan na iti Diyos dito Ti Diyos kita sasauyo dito Ti Diyos kita didiliyo dito. Hanyo kay tidaman nga po Diyos. Hanyo matutulugan nga po Diyos. Kaya't nga po Diyos naag-focus ka. Itinaytoy nga sa una. Dilagat ta agbanag na manginanama ka lang kadagiti banbanag na makita. Gamin, no agdipendar ka lang kadagiti banbanag na makita ko na agbanag na nakakaasi kung una yung kadagiti tao. Kaya iso na ito itihan yung masipsiputan kadagiti dadumang na taktika iti kabusok. No apay nga awanda, no apay nga awan iti walking bisin kadakwan iti sa uti Diyos kapu kadagiti banbanag nga makita. Nakunan ni Apostol Pablo, no ti agdamana nga biyag iti pananginanama yung kini Kristo. Da kayo, dagiti nakakaasi unay nga tao. So naglagay pa niyo, daytoy duwa nga kinapudno. Iti kinapudno iti daytoy nga physical nga kasasaad. Kaya iti kinapudno manipod iti sa uti Diyos. So saan tayo agdipendar kadagiti makita? No di ka dipendar kayo lang. Iti babalan iti pamati, no anya iti kari iti Diyos, no anya iti kinaimbang iti Diyos, no anya iti kunahan ni Apo Diyos, malipod ka na iti sasao ni Apo Diyos. So gunudang iti nanamang malipod iti sa uti Diyos, taklo saan ka madadao, kaya saan nakakakay na kapag ayaman iti kabuson. Ato nagiti saan nga makaawat iti na ito. Isot gapunang, nga manginanamadalaan, kadagiti banbanag ang makita. Manginanamadalaan, kadagiti banbanag ang makita. Asandan nga mapanunot iti kinaimbag ni Apo Diyos. So the needs you have to get your hope from the Word of God is that as a Christian that is in the Word of God should never be hopeless. Praise God. Amen? Kakala mo lang tinanama. Nagununang itinanama. Manipod iti sa uti Diyos. So that is why get the Word of God. Hear the Word of God. Read the Word of God. Because that is where you harvest your hope. So anya iti pangapitam, iti inanamam nga na espiritual. Manipod iti anya, sao iti Diyos. Amen? So iti sao iti Diyos, iti pangbunudan tayo, iti na espiritual na kinapudno. Amen? Praise God. So dahil tayo rason, nung apay agunudang iti nanamam manipod iti sao iti Diyos. Tangabda ka, iti sao iti Diyos. Saan ka apulos ang madadaan? Ipanggunudang kin pangapitam iti nanama. Takno saan ka agbasar ka nagiti banbanag na makita. Ket agbasar ka gunudang iti sa Diyos. So lumayakin ka ket kuna kada tinaminsan napan ko ing kararagan nga masaksakit. Sister, naagasan ka. Kuna ti Diyos naagasan ka. Ket kuna na kanya, kas ano ako nung naagasan ka, saan na pala naagasan. Sister, iti physical nga paging saan kay naagasan. Ngam kuna ti Diyos naagasan na iti espiritu mo manaw ka. Anak naman ako yung gahanap kayo lagasan. So, ang basbasar isuna,
iti mapuna nga physical nga kinapudno. Diya physical nga bagay na po natin, doktor, agawid ka. Saan ka nga maagasan? Awan natin ang namam. Ngayon po natin, Diyos, naagasan ka. So saan na na-withdraw? Saan na nga ginunuod diya pa nakaagas nga at dito espiritu na? So mapunay maman ka katigat araran no saan na nga atlunan, hanot lang may panangarang iti physical na magina. So makasapunan kakapsat, nga iti nanama tayo, kat gumudan tayo, manipod, iti sao, iti Diyos. Awanan iti sabali, nga pang gumudan, iti kinapudno may nanama, no dilaan, ganoan niya iti kunay, iti Diyos. So mamatiak kada kayo, ang muyon niya di pagbagay, iti Diyos kada tayo. Agdan kada tayo, iti amin na kasapunan tayo, may paano iti Diyos. Una iti Diyos, iti tarigagay, iti pusong, iti kabil na, iti Diyos na ikabil, iti tarigagay, iti pusong tayo. Kan magtalinod kayo, magkamatalag, kinkuan, magdipendar lang, kinkuan, masamtong magdipendar, iti lubong, hanto yung mapadpadasan iti uray may sala na si Bundong, agdipendar, iti lubong, yung di ka nakadipendar tayo lang kinapo, Isus, kunana, ipatungpal iti Diyos, amin na tarigagay, tapuso. Mawaling na saan nga nakapapati ka sa mga makakilagwara iti college kat omod, nakurapay mo iti pamilya, namingkagay iti Diyos, iti tarigagay, iti tapuso, awan di ba kalakpet? Nagbalin ka kasi kinang parsuanan iti Diyos king kang pagbalinam. So, dahil niya hindi pala nung kapsat king ganyan. Saan nga bukod mo lang ang panunod nita? Nagdapo king ako Diyos nita. Noan niya, di kahit mo magununod, tigyan mo yung kabin nga po Diyos nita katarigagay. At talog ka lang kini ako Diyos. Numan hindi ka daw yung imposible yung mapasama. Awanti kwartam, awanti mabalinan nyo. Kasano ko mga agbalin? Nang iti Diyos amin nga balag kat mabalin. Kahit magununod mo nita, babaan iti pamati. Amen? No saan mo nga nagununod siya kaya butata? At dapat iti sumarano. Kahit muna iti Diyos ibalag na amin nga limba. Saan ka maupay? Numan mo nga nagununod siya kaya mo. At dapat kina yung imbag na kaya ipakita iti Diyos king ka. So agtalin ka lang kanya ako Diyos. Agtalinad ka lang na nakadependa. Man yan ibagbaga iti Diyos king ka. Amen? So agtalinad tayo. Damang inanama. Nakadependa. Iti magbaga iti Diyos. Nagmayat dito eh. Nagmayat dito iti. Kanito nga mamum iti Diyos. Hanggang kaya iti Diyos na madadaan ka. Hanggang kaya iti Diyos na maisakmak ka. Amo yung adali iti tao. Nga sanda nga amo iti kasasaan iti Diyos. Ako na da. Adali kaya tayo pakita ti Diyos king guys. Huwag na po na disgrasya ka. Ha? Adali pakita ti Diyos kanya. Adali kaya pakita ti Diyos kanya. Huwag na po na disgrasya. When adali iti plano iti Diyos king guys. Huwag na po na napilay ka. Isod na po na nagsasalita. Adali plano iti Diyos kanya. Isod na po na napilay ka. Ibagag ka na kayo. Dahil di tama di magbagay iti kasta. Kat saan da nga amo iti Diyos. Saan da nga amo iti kababalin iti Diyos. Ngam sikat amo iti kasasahan iti Diyos. Amo agay taadatos. Dahil tanga sakit. Kat saan nga iti pagayatan iti Diyos na mapasama ka. Sikat amo iti Diyos. Na amo iti Diyos. Manipod ka na iti sasaon ng babae iti pananaramat iti Diyos. Tinumutin ka ng mga kasabat. Iti dagdumang ang mga kasabat. Na amo iti kiniimbag iti Diyos. So amo nga dahil tanga trahedya. Dahil tanga didigra. Dahil tanga utot. Dahil tanga liday. Dahil tanga sinay. Dahil tasano may parbang na kasasad na pasamak king ka. Kat saan nga iso ipagayatan iti Diyos na mapasamak king ka. Nang tikarit iti Diyos king ka. Una na ibanag ko amin dahil tanga nagibag. Saan ka madanagan anak? Adda ka mga rarakot king ka. Adda ka ihabay mo. Adda ka mga idagdalan king ka. Dahil iimak adda king ka. Iturong ka. Nung napatog ka. Laglagi pa mo. Adda ka tanga mga ibang king ka. So dahil iti wagas. Lumasano tayo agbyag. Nga na isang nasamayan. Babaan, iti panagtalinaad tayo, nga manggunod, iti nanama tayo. Manipod iti sao ti Diyos. Saan mo nga pagpadasan nga gunudon iti nanamam. Iti uri may sana nga si Gundo. Kadag iti banbanag nga makita. Iti aditi nga adda, iti agdamang malubog. Awan na di makalapad, iti plano iti biyag mo. Iti arapaap mo, dahil tapos tarigagay nga itabil iti Diyos. May patumpal na ita, basta kumput ka kinapo Diyos. Agtalog ka, agdipendar ka kinuwana. Sa mga pagpadasan ka, agdipendar iti bagin. Agdipendar ka lang kinapo Diyos. So matitestimony ka na kayo, nakadipendar ka lang kinapo Diyos. Anyaman ti mapasama. Namin ano yung badik na ko iti kabuson, yung nakadipendar ka lang kinapo Diyos. Namin ano nagbakto zero, namin ano ay naikudus-dusa, nang nagkamatalo ka lang kinapo Diyos, isog ka po ng adda, magtaktak na rin isang iwanan nyo, na mag-ibagbagay iti kinaimbag iti Diyos, ngay tinaldaw-aldaw, kaya kumarambakan iti kinaimbag iti Diyos, kaya kumakikagrambat kayo, iti kinaimbag iti Diyos, kaya saan mo mabilan, iti kinaimbag iti Diyos, nararaminan na tibiyag tayo, sumakayat iti Diyos, nagragpo tayo, iti amin nga banal iti tibiyag tayo, iti Diyos ipatungpan na amin na imbag iti tibiyag tayo, so nagmayat, nagdakol na testimony, iti amin nga yung angas tayo tata, saan na marunong may kinimpag ni Apo Diyos. Ipamilyang nagdating nga kata. Iti sa lula. Dahil tayo ipagayatan ni Diyos. So makita mo ipamilya mo na sa lula. Agyaman na Apo Diyos. Dahil doon ipagayatan mo kanya.
dati datos saan mo, saan ka agyaman nga nagapukin na Apo Diyos. Pakuna ti Biblia ni Satanas kat umay agpatay agpakaw pinagdadaan. Kat kunang Apo Diyos agyaman at ibanag mo amin na ito yung naging pakya. Anyaman ti mapaspasama kitigyaw tiyo. Iti Diyos in kanina na ibanag na amin na naibag itigyaw tiyo. Verse 19, and being not weak in faith, he considered not his own body now yet, when he was about 100 years old. So 99 nun, 80 taon na. He considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, later yet the deadness of Sarah's womb. So, his body is dead, Sarah's womb is dead. But in verse 20 he says, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So ni Abraham, saan nga nagbagwag? Iti ganito, saan nga kinmapoy, iti mapuna nga pamati na. Saan nga kinmapoy, iti pamati ni Abraham, kat saan nga inbilang na tayo na iti bagi na iti itong agsa nga gasutin iti tawon na 99 na iti tawon na, kat 91 mo iti tawon ni Sarah, kat saan nga magpinakulon ni inbilang nga natayan iti aanakan ni Sarah. So kung natin doktor, natayan, iti aanakan ni bagat mo. Lakayan ka, 99 na ititawan mo, agawin ka kiten. Awan, tinamnama yung mamada, itinak. So, nagawin ni Abraham, ang mati ni Kumpunam, mamada, ni Apo Diyos. Amen? So, no datos na damag itibaga ni Doktor, ikahamo ka ba siya? No, di ka, mamati ka. No, niya itibaga ni Apo Diyos. Ni Abraham, kat namati, no, niya di ko na Diyos. Hangkong maakulunan, na awan ti maramidan itibagik. Kaya saan ko maakulunan, na natayan itianakan ni asawa ko. Ikari ni Diyos at balinak na ama, iti adu anasya. Di verse 20 ko na, kat saan nga nagtuan ko, iti kari, iti Diyos kaputi saan nga panamati. No di ka tinid ko rin iti pamati, ang pinadayawan na ni Diyos. So tinid ko rin iti pamati, nagaputapad, padayawan na ni Apo Diyos, apresyaran na ni Apo Diyos, nakadilindar lang ni Apo Diyos. So no kaya mo, tinid ko rin iti pamati, apresyaran ni Apo Diyos. So kung naman idayaw ka Apo Diyos. Apresyaran ka Apo Diyos, ikinaimbag mo kanya. Yes, thank you Jesus. Maglagay sa kanya Apo Diyos, takaragin mo dito, palakpakan tayo man ni Apo Diyos. So kung na, sa ni Abraham, kat saan nga nagduwa-duwa, iti kari, iti Diyos. Gapu iti saan apanamati. He staggered not at the promise of God through unbelief. So there is always a temptation to walk in unbelief. But you will make sure that unbelief is not in your life. Masapol nga sigurado nga awan iti makuna nga saan nga panamati kenga. You will make sure that the presence of unbelief is not in you, in the form of fear, in the form of worry. So how do I know if unbelief is in my life? If you are in worry, if you are in fear. Nung managdandanag ka, nung managbutbutan ka, nagpadating ka, di ba ko na panagduan ko. Adagiti ka rin ni Apo Diyos. Adagiti ka rin saan nga panagdalag. So, satan, hindi panagduan ko, agtalagat lang kay ni Apo Diyos. Amo yung ikabusol, kaya na nga isagsak, hindi panunod tayo, iti kumunta, iti pagayatan, iti Diyos, apataudin na iti saan na panamati. Dahil tayo isagsak, iti kabusol, tatlong agdating ka iti saan na panamati, isagsak na, dahil iti banag ka kumunta, iti karing iti Diyos. Awan na ita, imposible mag-adita ng mapasaman ka, imposible pa lang mag-maagasan ka, awanan, kansan sa sakit mo, awanan din naman mo mag-maagasan. So, kumunta, iti magbagay iti Diyos, kapataunan natin ka, iti saan, apanamati, kat iti rason mo abay, saan na may patungpal, iti kani, iti Diyos, iti biyag, iti taon, kat gapo, iti saan, apanamati. So, masapol, no umunag tayo, iti panakaamo, iti sao, iti Diyos, ingana ang mapataod, iti nananay, panagtalag kin ko na, panagdependar, iti kinaimbag na, ken pananginanamay, iti kinapudlo, iti sauna, saan akas, iti kunkundit, at Kristiyano, nga saan na kayo masawa nga basahin, pero half-half iti panagserbi na, no di kat napudlo ang Kristiyano, nga ang iti kasasaan, iti Diyos. Kat gamot ang iti kasasaan, iti Diyos, ang iti Diyos. Andaan kamat iti ayak, si ayak kamat, nga agdangag iti sao iti Diyos, kat ito naramidam iti bilin iti Diyos, di tamot kan, nga iti kabusol kat may pulasin, ito naramidam iti pagayatan iti Diyos, iti bilin iti Diyos, di tamot kan nga, dati na isang sangayan, ang mapaspasamak iti biyag mo, mauray pa ikaglawlaw, kat mas daw da, iti kinaimbag iti Diyos, mamati da, iti kinaimbag iti Diyos, iti biyag mo. Amen?
mapanagnagan, uray pa yung dagiti kabuso. Uray pa iti demonyo, kat mapanagnagan na, nasikap at namati ka kini Apo Diyos, no, talag ka, makita iti kabuso, kat saan na makakaya, nga asinagan. Ang buyo, bagam ka na kayo. Di pa nagsabi kini Apo Diyos, kat kaya ng amin nga puso, amin nga panunod mo, amin nga biyag mo, amin nga kararwang, saan na kaya iti Diyos, iti hap-hap nga pa nagsabi. Nga mo ato nagiti kunkundit at Kristiyano. Ako nuwari makigimong da. Ngayon saan daman amasako abasahan ni Biblia da. Ngayon, di ka sasaok takta. Kat dagiti na putno at Kristiyano. Adi si Dino nga agserbi iti Diyos. Iti amin nga puso kiniti panunod da. Ngayon tun makita ita dagiti demonyo. Kat umatras da. Umiwas da. Kaputa mabutan dagiti demonyo. Ta dagiti Kristiyano. Mabutan da. Kadakwada. Dagiti namati kinapo Diyos kat mabutan dagiti demonyo. Kat amo yung adamat ka dagiti daduma manin na demonyo. Or-orayin da aron markay jabalay mo. Kat gaputan namati ka. Mabalin mo ako na hangkay yung mapandita. Agsubliat magtalang nita. At mabugbog kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kat tatan dagiti demonyo. At dagdaras da ako ay narigatan. Paspasan dagiti kumano. Intay yung iti ka dagiti kukundin na Kristiyano. Gaputan dagiti kat amang muna ti Diyos da. So dagiti demonyo. Mapanagnagan da mamutay ti Diyos. Amen? So lumapalit na ka iti demonyo na among iti Diyos mo, basbasalan mo iti Biblia nga talang ka kinapo Diyos at trasan na ka iti demonyo. Sumungsungan ka kayaan, abay wala iti demonyo. Mamati kayo malingan, di sakit at nagapupin iti demonyo. Saan na nagapupin na ako Diyos di sakit? Nagapupin. Iti didigra, disgrasya, trahedya, ut-ut, hiday, sinay, haan na nagapupin na ako Diyos? Nagapupin iti demonyo. Kaya mapanagnagan iti demonyo, nga agda, ititalag mo kinapo Diyos, atrasan na nga na kita. Umatayo na kita. Lumampay, padasan natin umay kita. Ay mabagbag tayo dito, praise the Lord, hallelujah. Diyan naman bigyan natin, ukurada na, pagawa natin, hindi kung natin, hindi ka naging kung kundi ka Kristiyano. Nasaan na tayo ng masawang mabasahan ng bigyan na. So, amo yung ikayang kaya lang yung ikabusol na circle, kadagiti kung kundi na Kristiyano. Tantandaan niyo ibang bagay ni Diyos. Nagserbi ka ti Diyos, 100%. Iti amin nga puso, iti amin nga manunod mo, iti amin nga kararong, iti amin nga biyan. Kahit kumasawan. Iti ang Lord, kahit kumasawan, di tayo tutugawang natin nagmamalang, nagbasbasa ti bigyan, agaya, so natin nagbrahan sa anak, nagluto sa anak. Iti kahit kumasawan, italag mo kinapo Diyos, iti amin nga ramidang bitibiyag mo. Apag-grain ka man ang itagsapat at apo Diyos, ang muk masika ibang idahan kanya, mabalinak itag baligi, kapot na binbindisyon ng iti ama. Apo Diyos, agyan na, pagdagiti sa katat sinati maminturo. Apo Diyos, italang po ti amin ito. Kuna ni Apo Diyos, ika first kasalan niya, niya po na ni first kasalan niya nga diyan, kuna na, pray without ceasing. Agkararap ka, nasaan nagsasabi. Dahil takot sana, kahit kasawan, nagpaparin, tumukang man magpapat na, kahit nakasawan, italang mo kini Apo Diyos, iti amin nga ramidan, iti amin nga sapan. Kat isulit ang ikipagkaitan ni Diyos ng ikabuso kat saan nga makasurrekin ka. Saan pulos na makagundaway ka. Nauuray magmagna ka pilang. Ni agatan, paspasan dali yung atras. Gapot na mabutan ka. Gapot ang mamuda ng among ni Diyos. Amen? Praise God. So na tayo naging makamamuda ni Diyos. Kasi mamamuda ni Diyos, ada ka na tayo ni sa Diyos. Ada ka na tayo ni Espiritu ni Diyos. Kaya iso di mamangad ka na tayo. Di pa nakabalin na kalinhal na mga ramit iti pagkayatan ni Diyos. So tata, doon ang nagam na ito kat saan mo pa'y nakaya nga basahin ni Biblia, agandad ka. Tatagdito na katitimon nyo. I-meditate mo. So tatano na nagam na ito no next na Sunday, agitugod ka ito, tibulpen mo, kipapil mo. I-take note mo, dahil nga sa Diyos. Kat iso na dito i-meditate mo. Meditate the word of God day and night so that in the future, you will reap a reward, a productive and prosperous and a happy life. Dahil talang iti way nga magunpod mo, iti na isang sangayan nga panagbiag, babaan, iti panangpan panunod mo, kadagiti sa unya Apo Diyos. Agda tayo tatang, naguguray ni Apo Diyos. Kaya't ni Apo Diyos ka panagbigan ka na tayo, nga si tatalag tayo, babaan, iti panang meditate tayo, panagdipendar tayo, iti sa unya Apo Diyos. Awan natin sa bari pagdipendar tayo tatang, no di nga iti sa uti Diyos. Iti so ako na search the scriptures daily. Kuna na may people perish because the lack of knowledge. Kat iti tao, at parigan ka lang kanayon, noan na nga mo sa Diyos, kapag na nga mo, withdrawin, dyan nga bindisyon. Amen? At dan amin, kung natin Diyos, inbukbuk po na amin, nakasapulang ni Biblia, iti Espiritu. Dito panunod mo, susunod ni Biblia, kayo sa timang withdraw. Babalan, may panangalan ni Biblia mo, babalan ni pangalan. Ngayon, no kung naman Kristiyano ka, at awan hindi pa nagbalbala yung tibiyag mo, kaya't nangasawan, dahil tipisi ka nga bagay, iso di sursurutan.
Amo yung ikalablaban mo ng buruan kat saan na ni Satanas dahil ta physical na baging. Kapunta dahil ta physical na baging kat sumusurot na kanahin kita. Kat no pagustuhan mo ni kaya dahil ta baging. At biyag ka ikininalasad na panagbiag. Kat kuna na Galatians chapter 5 verse 21. Dagito'y naging patak na aramin kinasad, kinarugit, kinadarap, panagkikamalala, panagkarbab ka na ganito dyan. Panaganito, gurang-gura, ring-ringgor, imon, panagpungpungtok, kin panagbarbartag. Sandal to at awilin nito pagkariyan ng Diyos. So ano dati kapamilya mo na barbartag? Una, pabasa ng Galatians chapter 5 verse 9. 19 to 21. Na sandal at awilin nito pagkariyan ng Diyos. Kahit na sa mga Kristiyano na, ngayon, saan ka mo i-withdraw dyan ng Espiritu na, pati may pagparangarang hindi masusunod ka dyan, physical na magina. Kuna dyan, physical na magina, sana bayan na dyan karawan. Yes, sky is the limit. Maminsan lang may. Ito lang gamit ito, imbis na magbayad na kumati kuryente, pagkatang na kumati pagkas di pamilya naman. Napasarap kami kanya tikas na. Mismo nga pagbalay ko, nesugan ko na, hindi may isang harap, hindi ko lang. Buo nga akit ko inulong ko. So nga, katawaan mo kung nagigitang tao, tamakatawanan, di ba lang kamuluan di balay doon, tagay mo, kat na isugal ko. Nadigos ikiwa, ikimakunaw na dala. Nang hanap pa lang nagnako. Di lang nagnako. Hindi ko lang ako, idala na. Ijay mo na tubig. So, ang yaman ang kinaapo Diyos, idala na. May kanak na asawa, may kanak na gitanda. Ijay na lang. Nagkakal na testimony, ibigyan ko. So, ang apo Diyos, ang yaman ang regalong asawa. Agyaman natin, regalong may mga. So, katan, agda na ginananay na panakabadbaan yung bibigyan ko. So, ang piday tayo ka, itandang mo ka, ito namin, nabiyak ka. So, inala na kanya ako. So, dahil tinag-imbang na dama ka. Kasano man itinagpasulang, anyaman itinagkamalya. Iti Diyos si ayat ka na mga anak ka. Saan na napanpanunutan na itinagkamalya mo? Ipanpanunutan iti Diyos, lumasan mo awawagan, nagiti ka iti Diyos. Lumasan mo hulpudan, nagiti amin kinimbag ni ako Diyos. So, ito iti kinimbag ni ako Diyos. Amen? Verse 20 ko na he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So ni Abraham na pinagpadayawan na ni Diyos, nagtalag-lalang kini Apo Diyos, nanginanakalaan iti kiniimbag ni Apo Diyos. Ken, saan nga nagwadwa, kadagiti kari ni Apo Diyos. So no kaya po, nga tipamatin ka, bumilig, padayawan ni Apo Diyos, as kina Abraham, giving glory to God. Depend on you to God. Nakadependar lang iso na kini Apo Diyos. As ko na na-ijili ko, iti Panyamon chapter 1 verse 6. Ko na dito yung masahe tayo. That the communication of thy faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us in Christ Jesus. So tilang wagas nga bumilag iti pamating kat bawatan iti panang-apresyar mo kada iti amin na nag-imbag na dakiga. So kung naman kini-Apo Diyos apresyar at iti-imbag mo gibyan ko. Tanayan mo na ibagalita. Tatlong bumilag iti pamatin. Dahil tayo wagas na bumilag iti pamatin. Apresyar at itinimbag mo itigyan ko. Apresyar at tinaramid mo itigyan ko. Itararamid ang itigyan ko. Tinaramid ang ibayit itigyan ko. So, no kanayan mo ay itlarang. Kinkanayan mo mabigbigan. Iti kinimbag iti Diyos itigyan mo. Guna na. Iti pamatin. Bumilag na bumilag. Iti pamatin kat epektibo. Ngayon ito, aramatan iti pamatin kat epektibo. Ano mo nang mga agasan ka? Magasan ka. Apay nga tayo nabayagan nga. Kagkarang kong magasan natin. Hanap magagasan. Ngayon no kaya mo epektibo mo na natin ipang mati. Una na dito agyaman ka. Uri no saan pa nga nakita? Hindi ka rin. Agyaman ka. No saan pa nga nakita ti physical nga mata mo tinimbag? Agyaman ka nga dati tinimbag. Agyaman ka tinag-imbag ng ima ti Diyos. Dahil hindi kaya kung na nga. Agyaman ka, kikastaman ka, agyaman ka, kadagiti amon nga nag-imbag na dati ka. Saan nga ipagbagay ti Diyos dito yung agyaman ka, kadagiti dakas? So no dati trahedya diligra, saan ka agyaman ka na kita? No di ka agyaman ka tinimbag. Kasano nga naimbag? Iti Diyos ibanag na amin nga naimbag. So unang Apo Diyos agyaman na, kaibanag mo amin na dito yung nga naimbag. So bigbigang ni Apo Diyos, kadagiti amin nga naimbag. So mabalinam ng agyaman kina Apo Diyos, kung rin saan pa yung nga nakita. Manipod ka dagiti ka iti Diyos. Kapag ginunod mo, tinanawang manipod iti sa uti Diyos. Mabalinam, iti agyaman, uray mo saan mo pa anak kita. Kat maklunin nyo rin tapo na naman. Amen. Praise God, kawaya ganun yung pagkat kayo. Hindi ko kung daw kayo hallelujah. Glory be to God. Manilayo ka. Ikaw kayo man, tinabarang pamadayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Praise God. So, absat, nawaya may ngatong na kita ikaw at sumurot ka kanyang kararag.
Kaya ko nang, Apo Diyos sinaydayaw ka. Kasi ka tinagkapuan, hindi biyag kinayak. Kaya si ka hindi mastermind, hindi ka amin na paso. Agyaman ng pensalakan na. Inagasan na. Pinakawan na. Winayawayan na. Binindisyon na. Kaya din sabat mo, hindi amin na paso. Agyaman ng pinikan na pitinabigsa. Kinaturet. Kinaalos. Agyaman ng pinikan na pisalak niya. Impahay mo kanyang tinanang. Impahay mo kanyang pital na. Kenkan ka na yung nabali. Apo Diyos itang tanong ka. Idaydayo ka. Agtalaga piti sa ulo. Agdibendarang tikinimbang mo. Kaya manginanamak tikinapod mo iti kayo. Apo Diyos aklunan iti sa ulo. Apresyanan ka tikinimbang mo. Apresyanan ka tinaramidam iti biyag ko. Tinaramidam iti biyag ko. Tinaramidam pa iti biyag ko. Agpanurayak tingka. Agpaidalan tingka. Sekarang ini muna nga dali ti panunod ko. Hindi amin nga ramidam. Hindi amin nga sakot. Apo Diyos kung kami, hindi amin nga dayaw kaya tinatanong. Manipod iti. Kita. Tinidag na namin. In Jesus' name. Rambakan tayo man ako. Hallelujah. Tutuloy tayo ulit na hindi presensya ni Diyos. Agbiyak tayo tinisang sangayan na panagbiyak. Kas ko na tibigyak, agyaman ka. Agyaman ka ni Diyos. Uri no saan pa yung nakita, agyaman ka. Agyaman ka yung iniimbag ni Diyos. Pati Diyos di may kari. Nakawawat, ibig tayo. So padayawan tayo ni Apo Diyos. Ag may isang tayo mga